ukomeje ku makipe yo muri Sudani abiri yaje muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda yaba El Hilal ndetse na El Merreikh. Hari impaka ziri kuvugwa mu banyamupira. Bamwe bavuga ati El Hilal ntago yabi ya mbere ngireke gutwara igikombe. Bamwe bakavuga ati hari ibyavuzwe mbere bivugwa ko APR FC we ikipe izabi yakurikira aya makipe muri Sudani yo mu Rwanda ari izatwara igikombe. Nkamwe muri Ferwafa ni ibintu muri kumva gute? Ni ibintu actually ku isi yose shampiyona itwarwa n'uwatsinze n'uwabaye wa mbere. Yego. So niba ari ikipe ya Sudani iri ya mbere izatwara igikombe. Ariko hari ibyo twashizeho ku makipe y'u Rwanda. Ibyo twita cash money, cash prize money. Yego, amafaranga hera kuri $80,000,000 akagenda akamanuka. Ikipe y'u Rwanda ya mbere muri urwo rutonde yo izahabwa nyine ayo mafaranga $80,000,000. Bivuze ko ushobora guhabwa amafaranga $80,000,000 ariko utari uwa mbere. Yego. Ubaye uwa mbere ukabona igikombe ndetse ugatwara $80,000,000. So igikombe cya shampiyona ngira ngo uyu munsi kiri ibyo turimo kuvugana, igikombe cya shampiyona ku isi hose ni kimwe, nta bikombe bibiri bibaho. Ariko twebwe kugira ngo tuzamure urwego rw'umupira w'amaguru w'amakipe yacu, amakipe ya Sudani yaraje tumaje kwemeranya icyo twita gahimbazamusyi muri cash prize, ndetse no muri negotiation yabo twagize mbere ko baza twaranababwiye ko kijyanye na cash prize boni barimo nibaramuka batsinze turabyemeranyaho kandi baza gukina. Sinibaza ko bo amafaranga bashobora kuvuza induru ko batayabonye, ariko muri contract twasinyanye nabo iyo partner irimo. Ubwo niba mbyumvishe neza, niba El Hilal ariyo ya mbere izatwara igikombe, nyine iki gikombe cya shampiyona. Niba APR ariyo ya mbere mu makipe mu Rwanda izahabwa amafaranga. Yego. Imidari zambikwa El Hilal. Igikombe yego. Of course, ariko ubu turimo kureba, sinzi ko uyu mwaka bizakunda, ariko mu gihe kiri imbere tuzajya tunatanga n'imidari ku ikipe ya kabiri n'iya gatatu. Yego. Ubu ngubu ni igikombe gihari. So igikorwa cyagenze neza kandi ni inshingano za buri munyarwanda kugira ngo muri iyi minsi 100 twibuka twibutse abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni igikorwa rero twisangamo twese nk'abanyarwanda kandi ari inshingano zacu. Tugomba gukomeza kwibuka no kwigisha amateka ku bana bacu badukomokaho, ku rubyiruko, no kubabwira ko iyi jenoside kutazongera kubaho, ko twese dufite uruhare rwo kuyikumira ndetse no gukumira abapfobya jenoside muri rusange kugira ngo itazongera kubaho, no kongera gusubiza mu icuraburindi igihugu cyacu. Ibyo byose ntibigomba kongera kubaho. Rero tugomba kubyigisha, tukanibuka kandi twiyubaka. Turi mu mpera za sezo 2025-2026. Ku bwanyu nka Ferwafa sezo 2025-2026 ni niyo mwana turimo kugira umuyobore Ferwafa. Ni sezo mwabonye gute umupira w'amaguru? Navuga ko ari sezo yagenze neza, kandi habayemo impinduka nyinshi mu migendekere y'umupira, muri organisation y'umupira muri rusange. Ibintu kera byavugaga ko habamo za match fixing n'ibiki byose, ngira ngo muri iyi minsi urabona ko buri muntu akina ashaka gutsinda cyane. Ni uburyo bwiza rero kuri twebwe nka Ferwafa ko bipromotinga uburyo bwa professionalism, abantu bakabigira umwuga, abantu bakabigira ko umupira utarangira mu Rwanda. Ejo bundi hari abana bagiye babona amahirwe yo gukinira hanze nk'aba Niyo David bagiye gukina ngira ngo mu mezi mu kwa kane ngira ngo niyo yagiye. Tukaba dufite n'abandi banyarwanda bagenda bigaragaza baza gukinira Amavubi. So ibyo byose rero kuzamura umupira n'urwego rw'umupira w'amaguru, abantu bakaba more professional kurusha kujya mu magambo. Cyo turakibonye. Cya kabiri, competition yarazamutse hejuru cyane ku buryo hari amakipe rwose abantu bibaza ko ari amakipe mato agenda atsinda.
ikindi uko twagize n'aya makipe abiri ya Sudan yego yaje kudusura, ngira ngo kudusura yaje gukinira ino shampiyona yabo kuko mu gihugu cyabo hari intambara, nayo yatumye umupira wacu uzamuka kuko bafite urwego ruri hejuru. Ni amakipe yaje rwose ahera hasi ku mwanya wa 18 agenda azamuka, uyu munsi akaba ari mu mwanya wa mbere. So ni igikorwa kuri twebwe twumva gishimishije kandi ko cyazamuye na level yacu ku rundi rwego. Ukomeje ku makipe yo muri Sudani abiri yaje muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, yaba El Hilal ndetse na Elimelek. Hari impaka ziri kuvugwa mu banyamupira, bamwe bavuga ati El Hilal ntago yabi ya mbere ngireke gutwara igikombe, bamwe bakavuga ati hari ibyavuzwe mbere bivugwa ko APR FC we ikipe izabi yakurikira aya makipe yo muri Sudani yo mu Rwanda ari izatwara igikombe. Nkamwe muri Ferwafa ni ibintu muri kumva gute? Ni ibintu actually ku isi yose shampiyona itwarwa n'uwatsinze n'uwabaye wa mbere. Yego. So niba ari ikipe ya Sudani iri ya mbere izatwara igikombe. Ariko hari ibyo twashizeho ku makipe y'u Rwanda, ibyo twita cash money, cash prize money. Yego, amafaranga hera kuri $80,000,000 akagenda akamanuka. Ikipe y'u Rwanda ya mbere muri urwo rutonde yo izahabwa nyine ayo mafaranga $80,000,000. Bivuze ko ushobora guhabwa amafaranga $80,000,000 ariko utari uwa mbere. Yego. Ubaye uwa mbere ukabona igikombe ndetse ugatwara $80,000,000. So igikombe cya shampiyona ngira ngo uyu munsi kiri ibyo turimo kuvugana, igikombe cya shampiyona ku isi hose ni kimwe, nta bikombe bibiri bibaho. Ariko twebwe kugira ngo tuzamure urwego rw'umupira w'amaguru w'amakipe yacu, amakipe ya Sudani yaraje tumaje kwemeranya icyo twita gahimbazamusyi muri cash prize, ndetse no muri negotiation yabo twagize mbere ko baza twaranababwiye ko kijyanye na cash prize boni barimo, nibaramuka batsinze turabyemeranyaho kandi baza gukina. Sinibaza ko bo amafaranga bashobora kuvuza induru ko atayabonye, ariko muri contract twasinyanye nabo iyo partner irimo. Ubwo niba mbyumvishe neza, niba El Hilal ariyo ya mbere izatwara igikombe, nyine iki gikombe cya shampiyona. Niba APR ariyo ya mbere mu makipe mu Rwanda izahabwa amafaranga. Yego. Imidari zambikwa El Hilal. Igikombe yego. Of course, ariko ubu turimo kureba, sinzi ko uyu mwaka bizakunda, ariko mu gihe kiri imbere tuzajya tunatanga n'imidari ku ikipe ya kabiri n'iya gatatu. Yego. Ubu ngubu ni igikombe gihari. Perezida, ndakeka nabashimira. Murakoze cyane.